ubahaze ibyiza biguturukaho. Tuguhaye ikaze mwami, tugukomeye amashyi, tugushize hejuru mu izina rya Yesu. Haleluya. Tunezerewe Imana. Munyemere dukomere worship team amashyi. Let's clap for the worship team. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Twari tukivuga ku mbaraga z'umusaraba. We're still talking about the power of the cross. Ejo twavuze ku musaraba. Yesterday we said that the cross utwereka umubabaro umwami yaciyeho, shows us the pain that the Lord went through, kugira ngo yishurire wowe nanjye. so he may pay a price for you and I. Turanavuga ku munsi w'ejo. We also said yesterday, iyo wamenye umusaraba, when you get to know the cross, bigufasha kumenya icyaha. it helps you to know sin. Umuntu asobanukirwa uburemere bw'icyaha igihe cyose You get to know the heaviness of sin every time ashoboye gushyira amaso ku musaraba. you're able to focus at the cross. Kuko umusaraba, Because the cross, tuhabonera ikiguzi we get a price cyatanzwe. that was paid. Ejo twavuze ko Yesterday we said, kubimenya knowing it bidufasha gutinya icyaha. helps us to fear sin. Impamvu abantu bakora ibyaha The reason people commit sin uko bashaka as they wish ni ukudasobanukirwa umusaraba, is not understanding the cross, ni ukutamenya umusaraba. is not understanding the Reka cross. badusomere ijambo twatangiriyeho ejo, May they read the word that we started with Abakorino ba yesterday. mbere 1 Corinthians igice cya mbere umurongo wa 18. 1:18. cya mbere 1 Corinthians 1:18. Abakorino ba mbere igice cya mbere umurongo wa 18. Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu. Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu. For the preaching of the cross to those who perish. Ariko kuri twebwe abakizwa. Ariko kuri twebwe But abakizwa to n'imbaraga us, z'Imana. n'imbaraga z'Imana. it's the power of God. Bwira umuntu uri hafi ngo umusaraba n'imbaraga z'Imana. Tell your neighbor the cross is the power of God. Mu kintu Satani azi neza kurusha uko abarokore bazi umusaraba, Satani awuzi kuturusha. From what the devil knows most, the devil knows about the cross more than we do. Kubera ko Satani nako atagize ngo arinde Yesu kujya ku musaraba. Because he did all he could to avoid Jesus from being crucified. Yashatse uburyo apfa ariko adapfiriye ku musaraba. He tried to get all means he would die but not be Kuko umusaraba crucified. ufite igisobanuro cyihari. Because the cross has a special meaning. Icyaha Sin cyaturutse ku giti, came from a tree. n'ubuzima bwagomba kuva ku giti. And life had to come from a tree. Adamu basoromye ku giti, When Adam got the fruit from the tree, nanone igisubizo Imana yashatse ko agicisha ku giti. the answer, the Lord wanted it to come from the tree. Twaganiriye ejo ndababwira ngo Yesterday I told you, igiti wari umugambi w'Imana, the tree was the plan of God. umusaraba wari umugambi w'Imana. The cross was the plan of the Lord. Niyo mpamvu kubizera That's why kuri twebwe abakizwa, we that iyo tubona umusaraba when we see the tubona cross, imbaraga we z'Imana. see the power of God. Kubera ko umusaraba Because at the cross, ari imbaraga y'Imana. there's the power of God. Ndanga kwirukanga, I don't want to run fast. ndageragezwa kwirukanga, icyo kigeragezo I'm ndashaka being kugitsinda. tempted to run so fast. Satani kubera gutinya umusaraba Because the devil fears the cross, yapanze kwica umwami wacu akivuka ariko adapfiriye ku musaraba. he planned to kill our Lord Jesus, but Hapfa not at the abana cross. batabarika, Many first ariko ntagere ku musaraba. but he couldn't go. He didn't want him to go to the Umwana cross. ageze mu myaka 30 When our Lord got 30 avuye years old, kuri Yorodani, when he was from Jordan,
ajya mu butayu. He went to the desert. Satani abwira umwami wacu ati, Then the devil told reka our Lord mubwire Jesus, mfukamira, kneel for me. iba ari ugutwara iyi si ndabiguha utagiye ku musaraba. Bow and worship me. If it's taking the world, I'll give it to you, but don't Ndamya. go to the cross. Ndaguha gutwara iyi si nguha ubutunzi ariko ntujye ku I'll musaraba. give you to rule this world, but don't go to the cross. Amuzamura ku mpinga y'umusozi amwereka ubwami n'ibyo byose, aravuga ngo ibi byose narabihawe, wowe ndamya tu. He took him to the mountain top and told him, I own all this, but Ibyo ntibyafata umwami, yaramutsindiye. but the Lord couldn't take it. Aramubwira ngo ndagutegereje, He said, I'm waiting for tuzongera you. guhurira imbere. We will meet ahead. Ntiyagarukiye aho. He didn't stop there. Bibiliya avuga ngo umunsi umwe Yesu The Bible says when ababaza abigishwa be bari mu nzira, he asked his disciples when they ari mu rugendo rugana ku on musaraba, their way to the cross, abaza abigishwa arababaza ati, asked the disciples, abantu bavuga ko ndi nde? who do the people say I am? Baramusubiza They said, mu buryo butandukanye, bavuga ko Eliya, some say you're bavuga ko uri Elijah, umuhanuzi. others say you're a Arabaza se prophet. mwebwe muvuga ko ndi nde? How about you? Who do you think I am? Simoni mwene Kefa, Simoni mwene Yona, pardon. Simon, Aramusubiza ati, uri Kristo umwana w'Imana. you're Christ, the Son of the Lord. Aramubwira ngo ibyo umbwiye ntabwo bibwiwe n'inyama He n'amaraso, said, what you've told me is not from flesh and uretse blood. data wenyine Except from the wabikubwiye. Lord who has Ntabwo revealed inyama to you. n'amaraso byakubwiye. Blood and flesh can't Avuga ngo reveal that. kumenya ibyo ngibyo, If you had known that, mwise Kefa, I call you mwise Cephas. urutare, I call you the rock. mwise Petero. I call you Peter. Kuri wowe nzubaka itorero ryanjye, From you I'll build my n'amarembo church, y'ikuzimu and the heads ntazarinyeganyeza. of hell will never shake. Barakomeza urugendo bari muri rwo, They continued their journey. bageze imbere When they got ahead, atangira kubabwira inkuru he y'umusaraba. started telling them the story of the cross. Aravuga ngo birakwiriye ku mwana w'umuntu But it's worthy for a son of man akwiriye kubabazwa, be crucified or beaten agapfa, and die, nyuma y'iminsi 3 and akazuka. after 3 days he resurrects. Petero aramubwira ngo nibikabeho. Peter said, God forbid. Yesu aramubwira ngo mva inyuma Shatani, Then Jesus said, get ntabwo away from me, wambuza devil. kujyayo. You cannot stop me from going Umwanditsi there. w'igitabo cy'Abaheburayo yaratubwiye ejo Hebrews says, ngo ndaje nk'uko byanditswe kuri jye mu muzingo w'igitabo, I have come as it's written in the nje Bible. gukora ubushake bwa Data. I've come to do the will of God. Mera ko ndavuga ngo ndaje I Mana. have come, Mu Lord. muzingo w'igitabo niko byanditswe hehe In the scroll of the scriptures kuri jye, upon me, nsanywe no gukora ibyo ushaka. I've come to accomplish your Nta will. yindi nzira y'agakiza yari There's no ihari other way for the uretse salvation umusaraba. except through the cross. Umuririmbyi avuga ngo ndashima umusaraba. The musician said, Bene I data thank the reka cross. mushimire umusaraba. May you, I thank the Munyemere cross. mushime umusaraba. Let me ask you Mumere to icyubahiro umusaraba wa Yesu. cross the glory of Jesus. Mushirire hejuru y'umusaraba, Exalt the cross. aho abarushe bose baruhukira, Where the weak get, aho abanyabyaha bababarirwa, where the sinner, aho abarwayi bakirira, where the sick, aho imbohe zibohokera, where the bound are aho delivered, ibipfamatwi byumvira, where the dumb, aho indwara z'ibigutu zikirira, all the heavy sickness, naho ku musaraba. it is at the cross. Mushimire umusaraba. Thank the Lord for the cross. Bibiliya ngo ni imbaraga y'Imana. The Bible says it's the power of God. Bwira umuntu ngo ni imbaraga y'Imana. Tell your neighbor it's the power of God. Umusaraba ni imbaraga y'Imana. The cross is the power of the Lord. Ejo nasobanuye uburyo ari umubabaro, ari ikimenyetso cy'umubabaro cy'ikiguzi I said yesterday that the way of the cross is the price kiduhesha agakiza, that gives us salvation. kubera ko mu byanditswe Because in the scriptures, amategeko yaravugaga, the Lord said, ari nako Paulo yahamije as Paul mu Baroma 6:23, Romans 6, igihano cy'ibyaha the punishment of sin, hagomba kuboneka amaraso, there needed to be hagomba blood. kuboneka urupfu. There has to be Ntibishoboka ngo icyaha kiveho It is impossible for sin to be kibabarirwe forgiven hatabonetse amaraso. without blood. Ariko igitangaje But surprisingly, nuko amaraso y'ibimasa because the blood of ay'amasekurume bulls
amaraso y'intama n'intungura atigeze abasha gukuraho ibyaha. Remove the sins. Yatwikiriye ibyaha. Just cover the sins. Ikintu gitangaje aya maraso, What surprises yari afite ubushobozi bwo gutwikira amezi 12 hataboneka ayandi maraso na bya bindi byatwikiriwe bigatwikururwa. And what was covered would be uncovered. You've not heard me. Aya maraso, This blood, yari afite garanti y'amezi 12 had a guarantee of 12 months. kuko buri nyuma y'amezi 12, Because every after 12 months, buri nyuma y'amezi 12 every after 12 months, hagomba kuboneka ikindi gitambo they needed another cyongera sacrifice gutwikira, that would cover, cyongera gutwikira that would cover kugeza till na mutambyi wabashije gukora ibyo, there's no priest was able to do that. na muhanuzi wabashije gukora ibyo. There's no prophet that did that. Ibyanditswe birambwira ngo The scriptures yagiye tell me he went. ajyanye amaraso He ye, took his blood. ngo yinjiramo rimwe risa, He went he went by himself. ahasiga hakinguye He left the place open kugira ngo wowe nanjye tugere so ahe. that you and I could get to the Iyo mvuga umusaraba, when I talk about this, ni igisubizo cya buri kibazo, this is an answer to every problem. cya buri kibazo Every problem. cya nyoko muntu. For your mother-in-law, Ni ikibazo, ni igisubizo cy'ibibazo byose. it's an answer to all problems. Na mwami w'imitwe n'amavuta washoboye gutanga iki There's gisubizo. no ruler that was anointed Na muhanuzi ukomeye wabayeho washoboye gukemura iki no kibazo. major prophet was able Na to n'umutambyi there's no even a priest. uretse Kristo umwana w'Imana, Jesus uretse umusaraba wa Yesu wonyine, wonyine, only vuga ngo ni igisubizo cya byose. say is a solution to all. Niyo mpamvu tuvuga ngo ni imbaraga y'Imana. That's why we say this is the power of God. Icya kabiri nakivuzeho nakigarukaho, Secondly, I spoke about it. I'll say about it again. niryo kosa Satani yakoze atazibabarira. This is a mistake the devil committed and will never forgive Bwira umuntu himself. ngo nubwo Satani atonoma, Tell the devil yakoze ikosa rimwe, he made one vuga ngo mistake. yakoze ikosa rimwe risa atazigera yibabarira, yakoze ikosa rimwe gusa cyamuhinduye ubusa, yakoze ikosa rimwe gusa. committed himself a sin. Birangoye kubwiriza, It's hard to preach. yakoze ikosa. He committed one mistake. Bwira umuntu ngo yakoze ikosa. Tell your neighbor he committed a mistake. Yatonoma, Whether he rose, yagukanga nijoro, whether he scared, yakoze ikosa. he made a mistake. Bibiliya iravuga The Bible says, mu Bakorino ba mbere 1 Corinthians ibice bibiri, 2, ibice bibiri 1 Corinthians 2, umurongo waho wa 6, 6. ibice bibiri Abakorino ba kabiri. 1 Corinthians chapter Yakoze 2. ikosa. He made a mistake. Vuga ngo ikosa. He made a mistake. Yakoze ikosa. He made a mistake. Yakoze ikosa. He made a mistake. Impamvu ngiye hano agapapuro nateguriyemo sindi kukabona, I'm not seeing the ariko piece of amagambo ari paper, muri jewe. but the words are in me. Haravuga The word says, murongo wa 8, reka mere kuwa 7. Ubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana aribwo bwenge bwahishwe, Imana yaringanije ibihe byose, as we speak the wisdom of God in mystery, even the hidden wisdom, bitarabaho, which God ordained before the world, ngo buduheshe icyubahiro. unto our glory. Reka nsubire mu uyu murongo. Let me repeat. Ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana, But we speak the wisdom of God in aribwo bwenge mystery, bwahishwe, even the hidden wisdom Imana yaringanije ibihe byose, God ordained before, ngo buduheshe icyubahiro. that the world would give us the glory. Batware b'iki gihe The rulers of today, na wabumenye, no one knew him. kuko iyo babumenya
Had they known, niba barahemuye, they wouldn't have crucified. niba barabambye They wouldn't have crucified the Lord, umwami w'icyubahiro. the Lord of glory. Iyo babumenye, Had they known. dore ubwenge bw'Imana. This is the wisdom of God. Ubu nibwo buduhesha icyubahiro. This is what gives us the glory. Iyo babumenya, Had they known, niba barahemuye umwami they w'icyubahiro. wouldn't have crucified Jesus. Iyo babumenya, Had they known, niba barahemuye umwami they w'icyubahiro. wouldn't have crucified the Lord. Paulo yandikira Abakolosayi Paul aravuga wrote to the Colossians and said, ngo amaze kutubabarira ibyaha after forgiving us our sins n'ibicumuro, and our iniquities, agahanagura urwandiko rw'imihango rwaturekaga, and cleansed the report that the spot against us, akarudukuzaho he removed it kurubamba ku musaraba. and put it at the cross. Ngo amaze kunyaga, After removing vuga ngo bagutera ubwoba baranyazwe, all those that are scaring you, Baba, had no disarme. power. They were disarmed. andarambra zote. Satani yabimenya, If the devil had known, naba yarabambye umwami he w'icyubahiro, wouldn't have crucified ikosa the Lord. yakoze The mistake he byatumye aba committed, desarme, this made him byatumye disarmed. anyagwa intwaro n'ubutunzi bwo. This made him disarmed, all the wealth that he had. Kubwiriza abarokore batakumva, Preaching to believers who don't hear, ndashaka kubwira ngo Satani yaranyazwe. I want to tell you that the devil was disarmed. Ntabwo wanyumvisha. You've not heard Ndashaka me. gutangariza ngo Satani I want to yaranyazwe. declare that the devil was disarmed. N'umusirikare usigaye adafite intwaro, He's a soldier. nubwo agutera ubwoba nta ntwaro agifite, He has no weapon. nubwo agukanga nta ntwaro agifite, Because he scares you, he Oh, has no no. weapon. nubwo agutera ubwoba nta ntwaro agifite. Because he scares you, he has no Intwaro weapon. asigaranye imwe gusa babarisha itoro ni ikinyoma cye gusa, ariko yamaze kunyagwa imyaka ibihumbi bibiri iratambutse For hano. 2,000 years now, Iyo abimenya, had he known, iyo abimenya, had he known, n'aba yaranyazwe, he wouldn't have. ariko yakozwe icyaha, ikosa But he committed cyateguwe n'ubwenge that was prepared by the wisdom, n'ubwenge bw'ikirenga bw'Imana Data. great wisdom of God our God. Iyo abimenya, Had he known, mu rupfu rw'umwami Yesu, in the death of our Lord Jesus, Bibiliya ivuga ngo anyaga abatware n'abafite ubushobozi. the Bible says he Arangije Abakolosayi ngo abivuga hejuru, abivuga hejuru, abivuga hejuru, abivuga hejuru, abivuga hejuru. Niki cyabikoze? Ndavuga umusaraba n'imbaraga zima. the power of God. Ndavuga I'm umusaraba talking about the cross. ngo anyaga abatware Then he disarmed the rulers n'abafite ubushobozi, and those who had the power. abahemura ku mugaragaro, Then he disclosed abahemura ku mugaragaro. it, said it in, Arangije abivuga hejuru. then he spoke. Bwira muturanyi wawe umubwire ngo Satani Tell your neighbor n'iterabwoba rye it's just his n'ingabo ze and his soul. n'inzego zose z'ubuyobozi bwe zaranyazwe. Imyaka ibihumbi bibiri yatambutse, imyaka ibihumbi bibiri yatambutse. Niyo mpamvu nta mpamvu yo gusha ubwoba. Imyaka ibihumbi bibiri yatambutse, Satani n'abatware be n'abafite ubushobozi In this principality, baranyazwe. they were disarmed. Vuga ngo baranyazwe. Say that they were disarmed. Mbega ubutumwa bwiza, kumenya yuko umwanzi wawe yanyazwe. Knowing that your enemy Mbega inkuru nziza, is great. kumenya ko uwakubuzaga ibitotsi yanyazwe. Mbega inkuru nziza, nuko Satani yanyazwe. Niyo mpamvu That is, niyo mpamvu twirukana abadayimoni, that is why we niyo cast mpamvu out tubategeka mu izina ryesu bakavuga ubusa, bagasoza bavuze ngo turatsinzwe turagiye. devils. They say we Nuko yamaze kunyagwa, because na he disarmed them. ntabwo yananyazwe gusa, He didn't only disarm. ahubwo umwami wamunyaze Instead, it's the Lord that disarmed. yamwivuze hejuru. He spoke Njye
ndibuka umunsi Dawudi yari ahagaze ku ijosi rya I Goliath. remember the day David was on. nje nibuka uwo munsi nkabona Satani agaramye, nkabona intare y'umuryango wa Yuda, nkabona umwami wacu, nkabona Yosuwa Hamasiya Yesu ahagaze akandagiye umutwe we afite inkota amuca, amukuramo inkota yari yambaye akayicisha ijosi. Binyibutse icyakozwe i Nyabihanga. Bakundwa, hari ikosa Satani yakoze. Ndashaka kugutangariza aya magambo. Nubwo bikiguteye ubwoba byararangiye, nubwo Satani akigukura umutima ibyo byararangiye. Ikimutegereje kimwe ni umuriro waka, ni umuriro w'amazuku umutegereje kuzamukongora. Umva torero rya Kristo, hari ikosa yakoze. There is a mistake that he Umusaraba committed. At the cross utwibutsa ikosa yakoze, reminds us the mistake that he committed reka dukomeze umutima, and strengthened our heart rikazana ihumuro mu mitima and yawe. brought light into our Nubwo heart. adutera ubwoba, He shouldn't scare you. nubwo adutera ubwoba, Even though he scares us, yaranyazwe. he was disarmed. Bwira umuntu ngo yaranyazwe. Tell your neighbor he was disarmed. Hari igihe nirukana dayimoni At times I cast out devils. zikikanga zigakora ukuntu They make noise, they move around. kugira ngo twamurekura We can't leave this. ntidushobora. We can't. nabwira ngo mu I izina tell them in the rya name Yesu, of Jesus. icyo ari cyo cyose mwatanze Whatever that was magaze ku gitambo kiruta ibindi bitambo, icyatambiwe i Nyabihanga i Goligota, magaze muri ayo maraso, magaze ku mbaraga zo musaraba. Ndakubwiye ngo sohoka, genda. Najya kumva ngo ndatsinze, Then I hear I'm defeated. kubera ko ibyo butsinzi bwabonetse imyaka 2,000 byatambutse. 2,000 years ago. Ndavuga gute beze? What will I say? Reka nsobanure. Let me explain. Iyi ntsinzi ya Yesu The victory of Jesus Christ ni umugabane wanjye nawe. is my portion and yours. Reka mbisubirene. Let me repeat. Iyi ntsinzi y'umusaraba This victory got at the cross. ntacyo Yesu yarayikeneyeho, Jesus did not want it. kuko kugira ngo aze kuyitsinda For him to come and win, byamusabye kwiyambura agasiga abikije ibyo mu ijuru. he had to undress and leave everything. Kubera ko nawe twari dufite wundi wadukorera ibyo, Because we had no one else to do yemera that. kubyarwa n'umugore. He accepted to be born by a nta woman. ntsinzi yari He akeneye, didn't want kuko na victory. Lucifer yari ikiremwa cye, Because even Lucifer was his kandi creature. ntabwo ajya yica amategeko. And he doesn't come. Isi yayihaye umuntu, He gave the world to nta yindi nzira yo gukiza umuntu ataje mu ishusho There was y'umuntu, no other way to kuko save nta a yindi person. nzira yari ihari. Because there was no other kandi way. ntabwo yashobora gukomeza kwihanganira kubona umuntu yaremye mu ishusho ye ababara. They couldn't wait to see Inzira imwe yari afite pain. The only way ni he had ukwemera kwambara kamere to k'umuntu, accept where kandi nta wundi muryango ijuru ryari rifite there was no other kugira ngo way agakiza kaboneke for salvation uretse to inda be. y'umugore. Mujye mubaha abagore. You should respect mothers. Nta yindi. There's no other way. Noneho Satani ntiyamenya ko yagiye mu nda y'umugore nk'inzira yo kuza guhura nawe. But Satan didn't know that Oh, he no, was no, no. conceived through a woman. Arangije byose, When he had done all, ibyanditswe birambwira, the scriptures tell me, arangije byose after he had finished everything, arazamuka, he resurrected. araba ngo nahawe byose He said, I was given mu everything. ijuru no mu I isi, was given the power in nuko heaven ndabahaye, and I give you. mugende mukandagire inzoka na Go scorpion and trample on n'imbaraga scorpions zose z'umwana, and all the kandi powers of ntacyo the devil, zizabatwara and na they will not harm you. vuga ngo umwanzi wacu nubwo asakuza, Say that our enemy, even if he nubwo makes noise, atonoma cyane, even though he roars a lot, ntacyo agifite. he is powerless. N'urufunguzo Even the keys yadutereshaga ubwoba umwami yararusohokanye.
The Lord went with kandi them. Imana ishimwe ni rwagiye mu Praise the ijuru, Lord. The keys didn't go to rwasigiwe heaven. itorero. The keys were given to the church. Ariko ndavugana na bera Am I speaking to saints? ndashima Imana ko turwana nawe. I thank the Lord that we fight with him. Twamutsinze tutararwana, We won him before we fought. twamunesheje tutararwana, We defeated him before we fought. twamubonyeho ubutsinzi We tutaratangira. saw victory before we fought. Sinzi ba hari umuntu uri I kunyumva, wonder if anyone is understanding me. sinzi ba hari umuntu unyumva. Is anyone understanding Reka me? nkubwire ngo byose byarangiye, I want to tell you that everything was done. biri muri konte yawe. It's in your account. Akazi ufite The job that you have. ndumva azabivuga neza ubutaha. I feel like I'll Ni mention ukwinjira it muri next time. konti ukajya kuretira ibyo watsinze. You go to your account and withdraw what you are ngo deposited. wanyumvishije. Ubutsinzi buri muri konti. Your victory is in your account. Iyo amafaranga ari kuri konti utayarete waburara. When you have money on your Impamvu account, dufite abantu bataratangira kubaho ubuzima bw'ubutsinzi barabufite ariko nango bazi ko bwageze you muri have life konti. of victory, Ndashaka but kubwira you don't know inkuru it's on nzi. your account. I want to tell you good news. Konti yawe Your account iri mu mbaraga has the power zo kuguha ubutsinzi hejuru ya buri mbaraga na buri buriganya na of buri power bucakura bw'abazi. upon every craftiness, every evil doings. Vuga every ngo mfite attack. imbaraga muri we, Say, I have power in him. mfite imbaraga ku musaraba. I have power upon the cross. Bwira umuntu ngo mfite imbaraga ku musaraba. Tell your neighbor, I have power on the cross. Dufite ubutsinzi butavuguruzwa. We have victory that can't be challenged. Uyu munsi ndarwana n'ibyo mvuga. Today I'm fighting with what I need to say. Sinshaka kugeraho nitega ko kuwa gatanu ndashaka kuvuga. I don't want to get to a point where I have an obstacle because I need to say more on Friday. Hari kosa Satani yakoze. There is a mistake that the devil committed. Muri iryo kosa tubonamo ibisubizo In byose. that mistake we get the solutions to all. Harimo gukira indwara kuri We uyu have musaraba. healing at the cross. Harimo kubohoka kuri uyu There is musaraba. deliverance at the cross. Harimo gukira amadeni kuri uyu There musaraba. is paying of debts at the cross. Oh, no. Hariho umudendezo kuri uyu musaraba. There is freedom at the cross. Hariho amahoro kuri uyu There musaraba. is peace at the cross. Hariho imbaraga kuri uyu musaraba. There is power at the cross. Oh, hallelujah. Amen. Kuri uyu musaraba At the cross. hahishemo ubutunzi butabarika. Hidden possessions that are uncountable. Umusaraba. The cross. Paulo arandika aravuga Paul wrote and ngo said, n'imbaraga y'Imana it's the power of the Lord. ntibunkoze isoni ubutumwa bwiza Cannot ashame me. kuko ari imbaraga y'Imana ihesha Because it's the power of uwizera wese whoever believes. ubutumwa bw'umusaraba. The good news of the cross. N'imbaraga y'Imana ihesha wese It's the power of God that gives everyone gukira. to heal. Kuri uyu musaraba hari ubuntu bwo At the gukira cross. indwara. There is grace to be healed of Kuri uyu sickness. musaraba hari ugukira ubukene, At the cross, hari ugukira indwara z'umubiri, you heal from hari poverty. ugukira indwara You z'ubugingo, heal from hari soul. ugukira umuruho You w'agahato heal from k'abazimu. the power of that bad Kuri uyu devil. musaraba, At the cross. ndavuga kuri uyu musaraba. I'm talking about the cross. Icya gatatu nenda The kuvuga, third thing I want to mention. umusaraba At the cross, ni lieu de rendez-vous. it's an appointment. Ni ahantu duhurira n'ubushobozi bw'ubutsinzi. It's where we meet the power of victory. Bwira ngo kuriho At the cross. iyo tuwugezeho When we get to the cross, tuhahurira n'imbaraga we get the power ziduhesha ubutsinzi ku bintu byose. that gives us victory over everything. Ni lieu de rendez-vous. It's the way to our appointment. Ngiye kubwiriza kuri uyu murongo soze dusenga. I'm going to preach on this scripture and then we conclude. Ejo nzavuga uburyo umuntu ashobora kugabana, nzavuga ku migabane tubonayo. Tomorrow I'll talk about the shares that we get from the Ariko cross. tubasomere Yohana 11 But read John 11, murongo wa 47. Yohana 11 John 11, Yohana murongo wa 47 kujya kuri 52. 47. Kadusome mu izina rya Yesu. Yohana 11:45. Aha. Nuko benshi mu Bayuda bari baje kwa Mariya babonye icyo akoze baramwizera. Yesu yari amaze kuzura umuntu wamaze kane mumva.
Jesus had resurrected someone who had spent 4 days. byari bitaravugwaho. It hadn't been heard. Bitangaza abantu ngo bikidutangaza kugeza uyu It munsi. astonished everyone as it is now. ariko abandi muri bo bajya ku bafarisayo bababwira ibyo Yesu yakoze. Abantu barahurura baza kureba uwo muntu bashyinguye bibagiwe ariko arangaragara. Many people came to see and stare at what had happened. Abantu bizera Yesu mu rundi rwego. People believed in Jesus. Abaje bamwe baza bagumaho Some came bashimira Imana yakoze imirimo. thanking the Lord for what Abandi bavayo basanga abafarisayo. made the Pharisees. Abatambyi bakuru n'abafarisayo bateranya urukiko. Abatambyi bakuru n'abafarisayo baterana mu rukiko. Barabazanya bati tugire dute ko komeza umusemo. Barabazanya bati tugire dute ko uwo muntu akora ibimenyetso byinshi, nitumureka dutya bose baramwizera. Nitureka uyu muntu bose baraza If we kumwizera. let him, everyone will believe in him. Kandi abaroma bazaza barimbure umurwa wacu n'ubwoko bwacu. Ariko umwe muri bo witwaga Kayafa, kandi wari umutambyi mukuru muri bo, uwo mwaka arababwira ati ntacyo muzi. Mbese nimutekereza yuko ari byiza ku bwacu ko umuntu umwe yapfira abantu kuruta uko ubwoko bwose bwarimbuka? Soma ugeze ku murongo wa kangahe? Wa 50. Komeza. 51. Ibyo ntiyabivuze kubwe. Ibi ngibi nango aravuga ngo mbese nimutekereza yuko ari byiza ku bwacu ko umuntu umwe apfira abantu kuruta ko ubwoko bwose bwarimbuka. That one man may die for people other than the whole nation to perish. 51. Ibyo ntiyabivuze kubwe, ahubwo kuko yari umutambyi mukuru muri uwo mwaka, yahanuye yuko Yesu yenda gupfira ubwo bwoko. 52. Ariko si ubwo bwoko bwonyine, ahubwo ni ukugira ngo abana b'Imana batatanye abateranyirize hamwe. Bahera uwo munsi bajya inama zo kumwica. No murongo nashaka. Ndahera ku murongo wa 50. I'm starting from 50. Mbese nimutekereza yuko ari byiza Don't you think that it's great ku bwacu for us ko umuntu umwe apfira abantu kuruta ko ubwoko bwose bwarimbuka? for one man to die for the people than that? Uyu yari umutambyi mukuru wicaye ku ntebe y'ubutambyi. This was a chief priest. Yagombaga kugira icyo ahanura ku cyenda kubaho ku He bwoko. had to prophesy what had to happen. Aravuga ngo nimutekereza ko bikwiriye ko umuntu umwe yapfa He says, isn't it worthy aho for one kugira ngo person ubwoko to die bwose burimbuke? rather than the whole people to perish? Barasobanura ku murongo wa 51. 51 they explain. Ngo ibyo ntibyavuzwe kubwe, nango byavuye mu bwenge bwe, ntibyavuye mu bitekerezo bye, ahubwo kubera intebe yari yicayemo. Because of the throne he was sitting on. Hari abantu umwuka wera afata ku ngufu, Some people the Holy Spirit takes. ahubwo kuko yari umutambyi mukuru muri uwo mwaka, But because he was the chief priest that year, yahanuye yuko yenda gupfira ubwoko. he prophesied that was going to die for the nation. Ariko si ubwo bwoko bwonyine, But not for only that nation. ahubwo ni ukugira ngo abana b'Imana batataniye, But also for the scattered children, batatanye, those who scattered, bongere bagaruke bateranire hamwe bahuzwe n'umusaraba. to bring them together and make them one. Abatatanye bose, All those who had scattered, abo Satani yatatanije hirya no who hino, had scattered them, kugira ngo abakurure bose bagarure bahurire ku musaraba. Niyo mpamvu navuze ngo ni lieu de rendez-vous, yo kwambikwa busha, yo gusigwa busha, yo gusubizwamo inama imbaraga busha, yo kwakira imitekerereze mishya ku musaraba. Umusaraba nangwa ari ibiti bibi, the cross is not just a tree. ni imbaraga y'Imana. It's the power of God. Reka mvuge muri aya magambo ngana ku Let musozo. me say this while coming to an end. Ndashaka kuvugana n'umuntu uri hano. I want to speak to someone who is here. Nusenge ngo abanzi be guterana.
Do not pray that your enemy is not together. ubareke baterane umwuka wera basange mu Let nama. they gather and then the Holy Spirit. Uko byageze mu nama yo kugambanira Yesu, Because when the ndasenga ngo Imana ibigenze kubana ku nama zose zigambanira ubuzima bwawe. Uko byagenze mu nama ziteranira kugambanira umwami wacu, ngo baterana hamwe abatambyi n'abakuru the priests and the n'abafarisayo bari mu nama yo kumucira urwo gupfa, ariko muri iyo nama ibyanzwe byera birambwira ngo tegera abanyabwenge mu buriganya bwabo, kandi inama z'ab'incyakurika zubika. Ndavuze ngo imigambi bafitiye ubuzima bwe ntigasohore. Ndavuze ngo inama zari ziri ku buzima bwe ntizigahame. Ndavuga ngo ibicurwa byose buri uwo ari we wese uteraniye kugira icyo akora kibi ku buzima nk'uko byakorewe ku mwami wacu, izo nama ntizigahame mu izina. Ndavuze ngo izo nama ntizigahame mu izina. Imana ireke ziterane, ariko ziteranire ubuhanuzi bwawe, ariko biterana gusoza umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Niziterana ibitekerezo byabo biceceke, ariko inama y'ijuru isohore. Nibaterana nibavuga ibyo bacuze, ahubwo ijwi ry'umwuka wera ribaganze. Ndavuga ngo abateranira mu kazi kawe, mu kukwaka akazi, mu kuguhirika, ndasenga ngo muri uyu mwaka umwuka wera yijemo, umwuka wera avugisha umukuru muri bo, umwuka wera basunikira kukwinjiza muri destiny. Reka mvuga aya magambo gato. Baraterana. They gathered. Baraterana. They gathered. Vuga ngo baraterana. Say that they gathered. Nibamenya They did know icyari cyanditswe mu muzingo what w'igitabo. was written in the scroll. Mwami Yesu abwira Imana ngo ndaje Mana ya, I have come, Lord, nk'uko as byanditswe it is written mu gitabo kuri cye. in the scroll upon. Muri iyi nama ngo bari bazi ibyanditswe kuri Yesu. They did know what was written about. Ndasenga mu izina rya I Yesu, pray in the name of Jesus. inama zose ziguterana All those meetings against you, zisohoza icyanditswe ku muzingo ku buzima may bwawe, they accomplish what is zisohoza written in the umugambi Bible upon w'Imana your ku life. buzima bwawe. All that the plan of God Bakundwa upon bene your data, life. Brethren, umusaraba ntabwo byari amakuba ku mwami wacu, umusaraba byari ugusohoza icyamuzanye, byari ukurangiza umurimo wa se. Nanjye ndasenga muri uyu mugoroba inama zose ziterana zikujyane muri destiny yawe, zikwicaze ku ntebe yawe, zikwinjize mu muhamagaro wawe, zikwinjize mu mugisha wawe, zikwinjize aho data gushaka. Bari bateranye, umva, bari bateranye bazi ko bagiye kumurangiza, ariko batazi ko bamwinjize muri destiny. Ariko ndavugana n'umurokoro hano. Barateranye, batangira inama. They started a meeting. Buri muntu wese avuga impamvu yo gupfa kwe. Everyone spoke why he had to die. Bavuga ibibazo bari bemera guhura nabyo. Abantu bagiye kutuvaho, ntibazagaruka muri sinagoge, akazi kacu kararangiye. Abafarisayo baba ngo tuzabwiriza abandi, kuyu mugabo ari we wumva ntitucyumva. Turabigenza gute? Turabikora gute ko ibintu byacu birangiye? Umutambyi mukuru, then the chief priest, ayobowe n'umwuka we, led by the Holy Spirit, yicaye mu nama yateraniye kugamba, while seated at the meeting that was against aravuga ngo Christ. ritsina ngo muzi ko umuntu umwe akwiriye gupfa, Didn't you know that one person has to bikaba die? byiza kuri twe It's better for us, aho kugira ngo ubwoko bwose burimbuke. other than dying for the whole nation to perish. Reka twemere ko umuntu umwe apfa. Let us let one person die. Yohane nawe yuzuye umwuka When wera John was filled with the Holy asobanura Spirit, kuri aya he magambo, explained about this aravuga ngo word. ibyo ntabwo byavuye mu bwenge bwa Kayifa, ahubwo yari umwuka wera, It was the Holy kubera ko Spirit. yari umutambyi muri uwo mwaka. The chief priest Yagomba gucirwamo n'ijambo ry'Imana muri uwo mwaka, umugambi w'Imana ugatambuka,
nicyo nsengera umuntu wicaye hano ngo buri nama iri buterane ku bwawe Imana ikoresha umuntu ukomeye muri bo, ivugire umuntu ukomeye muri bo, ariko icyo data yakuvuzeho gisohore, ibyanditswe mu muzingo w'igitabo bisohore, ibyo data yagambiriye ku buzima bwe bisohore. Ndasenga ngo ibyo bigusohoreho mu izina rya Yesu. Reka nihute mvuge. Barangije bemeza ko kwiriye gupfa. Bibiliya iravuga mu mugambi wa data, ariko si kubw'ubwoko murongo 51. Ibyo ntiyabivuze kubwe, ahubwo kuko yari umutambyi mukuru muri uwo mwaka, yahanuye yuko Yesu yenda gupfira ubwoko. Ariko si ubwo bwoko bwonyine, ahubwo no kugira ngo abana vuga ngo abana b'Imana batataniye mu bintu bitari, batataniye hakurya y'inzira, batataniye kure y'amasezerano, batataniye kure y'umugambi w'Imana, batataniye aho Satani yabatatanirije, kugira ngo bagaruke ku musaraba, babone kwinjira muri destiny, bagaruke ku rufatiro rwuzuye, bagaruke kuri point de référence, bagaruke ku musaraba, babone kwinjira mu mugambi w'Imana. Abana b'Imana batatanirije, batatanye, abana b'Imana batatanye, the children of God that scattered, bateranirize, abateranirize, to bring them together, bring them together, bring them together, hamwe mu mavuta, mu mbaraga, mu buntu, mu bwenge, mu bushobozi, mu bubasha, abateranirije hamwe mu iyerekwa rimwe rikandagira Satani n'ingabo ze, abateranirize hamwe kugira ngo babashe gukora ibyanditswe mu muzingo. Umva ko ijambo ry'Imana rimbwira, Zaburi ya 149 umurongo waho wa 6 manuka, ibyanditswe byera birambwira ngo indirimbo yo gusingiza Imana ibe mu mihogo yabo, n'inkota ibe mu ntoke zabo, babohesha abami bayo iminyururu, ndetse bafata n'abanyacyubahiro bababohesha imihama, kugira ngo babasohoze, kugira ngo babasohoze iteka ryanditswe kuri uyu musaraba. Niho abana b'Imana bahagurukira amavuta, bagahagurukira mu mbaraga, bagahagurukira mu buntu, buhangana n'ibicaniro binaniza umugambi w'Imana mu gihe ahangaha niyo bahagurukira, amaso yabo yareba umusaraba, bakavugana n'abatware n'abafite ubushobozi, bakababohesha iminyururu, bakababohesha imihama, bakarangiza bagasohoza iteka, bakabajyana ikuzimu, bakangiza imigambi n'inama z'abarozi. Ahangaha ni kuri point de référence, niho byose bitangirira, niho byose bikura ubuzima, niho byose bibonera imbaraga, ni kuri uyu musaraba wa Yesu. Umusaraba nangwa ari ikimenyetso bambara ku makote, umusaraba ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukira umusaraba. Balamama robozata jegedeboza handa balabagazota, umusaraba, at the cross, umusaraba, at the cross, umusaraba, at the cross, umusaraba, at the cross, umusaraba, at the cross. Si ikimenyetso cy'abanyamadini, it's not a sign for the religious, imbaraga it's the power of God. Umusaraba At the cross, si ikimenyetso cy'abanyamadini, it's not a sign of the religious. Umusaraba The cross, si ikimenyetso kigaragaza aho itorero riri, it's a sign where church si n'ikimenyetso bamanika ku rukuta rw'urusengero. Umusaraba cross ni imbaraga, is power. lembra zota baya
muzi impamvu abarokora ari abanyantege nke. You know why believers are weak? ni ukutahishurirwa umusa. Not getting the revelation of the cross. iyo wahishuriye imbaraga z'umusa, When you get to get the revelation of the umusalaba cross. ni dernière carte y'Imana. As a cross. niyo carte ya nyuma papa ajya akinisha agiye That kurangiza. is the last card that God the Lord uses to defeat the devil. vuga ngo byararangiye. It is finished. yamaze gukurayo ikarte ya nyuma. The last card. papa yakuyeho ikarte ya nyuma. Not the last card. umusalaba As a cross ni karte yanyu. is the last card. binyibutsa That reminds me, time has gone. binyibutsa Egiputa. It reminds me of Egypt. igitangaza cya mbere, The first miracle, farawo yakomeze kuba farawo. Pharaoh continued to be Pharaoh. nubwo ubutware bwagiye, Even if the rulers had, yarakikomeye. he was still big-headed. bwira umurokore uri hafi ngo dukoreshe iyi karte yarabonetse. Even if now that we have the last, kuko biranditswe, because it's written, ngo nabo even them, bamuneshejeje they were defeated amaraso with y'umwana the w'intama. blood of nabo they bamuneshejeje were defeated amaraso y'umwana w'intama with the blood of no Jesus guhamya. and, ni karte and the yanyu. testimony. That's the last card. igitangaza cya mbere cyangwa igihano cya mbere muri Egiputa, First punishment, inkoni z'ubukorikoni zose all the roads zari zimaze kugenda, had all been swallowed. amazi yahindutse amaraso. Blood, Pharaoh water turned to aranangiye. blood. But still Pharaoh hardened his heart. ibisebe bitera igihugu, Wounds, n'ibindi birakomeza. all other things continue. urubura rurangiza igihugu, imyaka n'amatungo birapfa. Different habaho plans. ubwira kabiri, There was gosheni haka umurimo umucyo w'Imana uhari. no. n'ibyakora kuri farawo, He didn't touch Pharaoh. Imana ibwira Mose, Then God told ngiye Moses, gukora iki, I'm going to do this. ngiye gukora iki I'm going to do this. farawo ataramenyaho. What Pharaoh has never known. ngiye gukora iki I'm going to do something. ntabwo uzamusubira inyuma imbere, No, you never go ahubwo before. farawo azaza imbere yawe. Instead, Pharaoh will come before you. abwira Mose ngo nagutumye kwa farawo, He told Moses, ariko kucyo ngiye gukora but for what I'm going ntabwo to do, nkubwiye gusubirayo. I'm not telling you to go back. buracya waje In kugushaka the morning you look for kandi ntabwo uri bwongere kumusaba, and you'll not beg for him. kuko ibyo umusaba arabiguha utarabivuga. Because before you beg him, kuko ngiye gukuramo ikarte yanjye ya I'm nyuma. going to remove the last card. Mose ndakubwiye ni jye wagutumye kandi Moses, ndi kumwe I'm nawe. telling you, I'm done ngiye with you. gukuramo ikarita yanjye ya I'm going nyuma. to take the last card. ndakuraho ikarita yanjye ya nyuma. Taking the last card. murenda umwana w'intama And you are going to take the last mumubikire, You're going to, nimurangiza mubikire, after everyone has done, mufate amaraso y'umwana w'intama take the blood muyashyire of mu the lamb, rwabya, put it in the bowl. nimuranja muce ubwatsi bwitwa ezobu, After get the grass, mubwinike muri ayo maraso, put it in that nimuranja glass, mufate ayo maraso and take that muyaminjagire ku nkomagizo glass, z'inzugi. it on all the nanjye walls. ndaba ndi gukora ikindi kintu I'll be doing mutazi. something else that muri iryo joro that night. nanjye ndimanukira ubwanjye iyo nabonye amaraso y'umwana w'intama, iyo nabonye amaraso y'umwana w'intama, iyo nabonye amaraso y'umwana w'intama, iyo nayabonye nibuka abana banjye, I remember my nibuka children. imfura yanjye, mbona akarengane ke, mbona umubabaro we, kandi ntabwo bimpa amahoro, mpitamanuka I come wholeheartedly. ndakuraho ikarita yawe. I'm removing the last kuri twebwe card, pasika which is the tuba past. twiziza ku ikarita ya nyuma yasohotse. Celebrate the last card that was legede broska tabahanda babazende. hari karita yasohotse imyaka ibihumbi bibiri that iratambutse. was given 2,000 years ago. hari karita yasohotse. There's a card that was given out. hari karita yasohotse. There is a card. nimba amaraso y'intama muri Egiputa yatumye ikiriyo gihera kwa farawo n'umusantinele wo muri Egiputa, If the blood of the lamb, nimba amaraso
nimba amaraso y'intama if the blood of the lamb yaratumye igikuba gicika muri Egiputa, let Egypt be uratekereza amaraso y'umwana w'Imana what do you think about the iyo blood yahishuriye ukayamenya when you get the revelation and get to icyo yakora mu rundi ruhande rw'abarozi biwawe? what it can do on the other side of the sorcerers nenda against you? kubwira barokore, I'm telling you, nimba believers, amaraso y'ihene if the blood of the n'ay'intama goat and the lamb yaraciye igikuba mu gihugu cyose, created havoc, ingabo zikomeye, amagara akomeye, inkota n'abazi kuzikoresha bakaba paralize bose, igihugu cyose hakabura uhumuriza undi kubera amaraso y'ihene n'ay'intama. Mwanswa amaraso y'umwana w'intama w'Imana atigeze amenya icyaha, mwanswa ya maraso barukundwa mbabwira, ya maraso atigeze ava, amaraso atabonetse ko habayeho fecondation, the blood when there's no fertilization, malakata bayanda, amaraso yaje nka koli nka pake nka bombe nka explosive nka malakatele bragazota bayandelele. Gabriel abwira Maria ngo numbaze byinshi, icyo nzi ni kimwe, umwuka wera aragukingiriza, kandi muri ako gakahe ko gukingirizwa hari operasiyo iri bukorwe, urahita uterekwamo ikintu Satani atazi, ikintu abarozi bataramenya, hari ikintu kiri bujye mu nda yawe. n'amaraso atari amaraso y'abantu, n'amaraso yateguwe na mwuka wera, n'amaraso yateguwe n'imbaraga z'Imana. Niyo mpamvu aho aya maraso yamanutse tuhita uyu musaraba tuwita imbaraga, kubera ko uyu musaraba wahetse za mbaraga. Mbabarira mvuge, let me tell you, barokore bakundwa, Satani aducinye ku mutwe kubera ko tutazi iby'uyu musaraba. Arabizi neza ko mukomeye cyane, arabizi neza kuriho ikimenyetso cy'amaraso, arabizi neza ko izina ryo ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo, yandikishijwe ikaramu y'amaraso ya Yesu. He knows very well that victory, that you're victorious and you have inheritance of victory. Arabizi kuri He muzima, knows very well that you're arabizi kufite amagara mazima, He knows that you have good arabizi kuri health. umunyembaraga, He knows that you're powerful. arabizi kuri umunyamugisha, He knows that you're blessed. arabizi kuri umunyamavuta, That you're anointed. arabizi kuri ubwoko bwatoranijwe, arabizi kuri umwami n'ugutiyizi, arabizi kuri umutambyi n'ugutajya utinda imbere y'Imana, arabizi. He knows very well. Ikarte ya nyuma ya The last card, Benedata yarakoze, brethren, that he performed. ariko ikibazo navuze ku cyumweru, Now the problem I mentioned on Sunday, ibyo dukora byose all that we do ni nka shipping, is like shipping. ni nko kutumiza ibiri muri stoka, Is shipping and call upon what is somewhere in the stock. gukira kwe kuri muri stoka, Your healing is in stock. byarishyuwe, It was all paid. ubutunzi bwe buri muri stoka. Your wealth is in stock. Problem ni shipping, ni ukubikugezaho. It was paid. Igiciro utanga ni ukubikurayo. The price you pay is to remove Oh it. no, oh no, oh no. Birahari byose. They are all there. Impyiko zindi ziriyo, All that you need is there. umwijima uriyo, There is darkness. amarariyo, The lamps are there. Liver is amagufwa there. mashya ariyo. Newborns are there. Iya muri ya stock hari ibintu. In the stock, there's everything. Ikibazo ni ukubikurayo. The problem is to retrieve it. Ariko ndashima Imana, But I thank the Lord. wangaruriye umurongo. Bring back this. Abatataniye mu mitekerereze y'idini, Those who scattered uyu musaraba urabaturira rutumira ngo tuze, because we remove
everything that you ngo abana b'Imana batatanye mu mitekerereze, mu myigishirize, mu bumenyi butandukanye, abateranirize hamwe babashe gusingira icyabonekeye ku musaraba, icyo Adamu yatakaje cyose, icyo Adamu yabuze cyose. Bibiliya iravuga ngo igihano kiduhesha amahoro, igihano kiduhesha amahoro cyabonekeye kuri uyu musaraba kugira ngo twebwe tuyatunga, ariko tuyagira, ariko no vuga ngo tuyagira, ariko say that we have it. reka ngarukire hano. Let me stop here. Nzakomeza. I'll continue from here. Nzakomeza. I'll continue from here. Bwira umuntu ngo byose byarabonetse. Tell your neighbor we have everything. Byarabonetse. We have them. Urabona twizihije Pasika nk'abanyedini kenshi. We celebrated Easter as religious people. Umuhango w'idini wadutse idini risha. It's a custom that has become a religion. Nashatse gutinda ku musaraba kandi sindarangiza umusaraba. Nejo nzavuga umusaraba. Still I'll talk about the cross tomorrow. Ejo nzavuga umusaraba nk'ahantu tugenda gukoresha anje. Tomorrow I'll talk about the cross. Zanikore ibyaha byanjye nkabishirayo. Market I bring my sins. Nkagaruka ndumutagatifu inama y'Vatikani itaratera. Umva. Nkagaruka ndumutagatifu inama y'Vatikani itaratera. I come back holy before assent before the meeting of Vatican. Njya ku musaraba nikoreye umwanda n'ibyaha byanjye. I come to the cross with all my nkabiturayo. I remove them, put them there. Nkagaruka nagukiranuka. I come back with righteousness. N'ubutagatifu. And being a saint. N'ahantu ha exchange. It's a place of exchange. Ejo nzavuga kuri exchange. Tomorrow I'll talk about exchange. Nimba barozi bagurana bagatwara ibyiza bagagusigira ibibi. If the sorcerers can take the good. Imana ishimwe twabonye aho dusiga ibibi tugatwara ibyiza. But thank God we got where to give the bad and get the good. Uwo niwo musaraba wa Yesu uvuga. That's the cross of Jesus. N'ahantu tutwara ibyacu byatubabaje. It's a place we take all that has tukabiturayo. We let go of everything there. Wa mugane umwigisha muvuga butumwa kera nyiri hakurya wigeze kutubwiriza. One preacher long ago said, abagenzi bari mu nzira batwaye imodoka. The people on the way driving, just driving, walking. Bageze ahantu babona umugore wari uvuye guhahira abana. Then they saw a lady who was from the market. Yikoreye yahetamye kandi ari mu rugendo rurerure. Very heavy things and she had a long way. Aratera intambwe ariko yihangana kugemurira walking slowly because of the heaviness. She was from the market to buy purchase for the when they were merciful to her because they had a vehicle. Barahagarara. They stopped. Barambwira ngo pole. They told her sorry. Bamuha kutuzi dukonjaramo. They gave her some cold water. Bamwereka aho atereka umuzigo we. They showed her where to put the bamuha naho yicara and where to sit. Barambwira ngo komera. They said, please take us. There's no need. Turakugezayo. We are taking you to the end where you're going. She sat. Anywa kuto bamuzimaniye. She took what they had given her. Imodoka irakomeza. The car continued. Nyuma y'ibirometri byonyine. After 2 yibuka umuzigo we. She got arawuterura awukubita hano. Put it back on her head. Imodoka iragenda. While the car was noneho abari bicaye imbere babwira shoferi dore ibitubayeho. Wa mugore yongeye kwikorera. Shoferi arahagarara arambwira ngo nubabarira imodoka ifite ubushobozi bwo gutwara ibi bintu bishire hasi dukomeze. Arihangana ashyira hasi. Bageze imbere nyuma y'ibirometero 4 arongera aterura umuzigo we arawuzamura ukubita ku mutwe. Baravuga ngo ariko ashobora kuba afite ubwoba ko nitugera hariya tukava mu modoka ubundi akabitwara ibintu by'abana agatahira aho. Tureka tujye kumuhumuriza ko tuzi bumvere maso tumurebe. Let's console her that will be alert and take care of her. Barongera baramutura ashyira hasi. Baragenda bageze nyuma y'ibirometero 10 bindi biri imbere. Aterura ikintu cyakubita ku mutwe. Dore ukuntu abarokore bameze. Hano hari abantu
abantu batuye bimwe mu kanya barabyikorera kandi hari uwabyikorera. Ideni ryawe yararyishyuye. He paid your debts. Nibariza umuntu uri hano. Let me ask someone. Ngarambe ngwino. Ufite iyo microphone ya nta kibazo. With your microphone. Cyangwa uhagarara aho ngo. Ngarambe wacishijwe ryari? When did you receive? 2017. Mu kwezi kwa 11 gutyo kwa 10. Hehe. Autorive. Byari hehe ngo? Where was that? Yakijijwe mu kwezi kwa 10 2017. October 2017. Agakiza kabonetse ryari? When did we get the salvation? 2000 years ago. Kaka. Ubundi agakiza kabonetse we yagonganye nako 2017. Ubundi kabonetse ryari? When did we get the salvation? 2000 years ago. Kamaze imyaka ingahe kabonetse? How long have we had the salvation? Haci imyaka irenga 2000 ariko we yahuye nako 2010 na kangahe? More than 2000. Nuko yakabonye 2017. As he received it 2017. Kari aho muri konte gusa. It was on an account. N'umugisha uri muri konte gusa. And his blessing was in the account. Nakazi karacyari muri konte. His job is still. Ugo wabonye ako gakiza. Birasaba gukomeza gusa ugakora ugata. Continue to withdraw. Reka tuzamura amaboko Let's tuyisenge. raise our hands and pray. Vuga ngo umusaraba ni imbaraga y'Imana. The cross is the power of God. Vuga mwami Yesu. Say, Father Lord, namenye neza I got to know ko umusaraba wawe that your cross unyibutsa igiciro wananje. reminds me the reward that you paid. Ntacyo nakoze. For that I did nothing. Kubw'ubuntu bwe buhambaye. For your grace, ndagushimiye. I thank you. Ngushimiye ibyabonekeye Nyabihanga. I thank you for I've come before you. Ndagusabye ngo umishurire umusaraba neza. That you reveal to me. Mbashe kugendera imbere yawe ntunganye. So I may go before kugira ngo mbone uko ngabana ibyo wandonyeyeyo. Kugira ngo mbone uko ngabana ibyo wamboneye ku musaraba. Naje imbere yawe. Menye ko byabonetse kera. Menye ko igihano kimesha amahoro, kimesha kuruhuka, cyabonetse. Niyo mpamvu aka kanya buri imbaraga zatumaga murampagaritse umutima zitegetse gusohoka no kugenda, kuko igiciro kimesha kuruhuka cyarabonetse. Wa mwuka umpagarika umutima we, wa mwuka w'ubwoba we, wa bwoba bw'ubuzima we, ndaguhambirije, ndakwirukanye. Sohoka, genda, sohoka muri je. Mfite umugabane mwiza, mfite umugabane mwiza muri Kristo Yesu. Kuri uwo musaraba n'umwanya wanjye nzagumaho, nzahora mpagaze ku musaraba, nzaguma ku musaraba, amaso yanjye azawugumaho, kuko ariho amahoro yanjye aturuka, ariho ubutsinzi bwanjye buturuka, ariho imbaraga zanjye zituruka, aho umunezero wanjye uturuka. Mwami Yesu, ndakwinginze, I beseech you, umishurire, reveal to me, kugira ngo mbashe kwakira so I may receive ibyo wamboneyeyo byose, what you gave me all, ibyo wamboneyeyo byose. what you planned for me all. Sindi umunyamuvumo, I'm not cast, ndi urubyaro rushya, I'm a new creation, ndi umwana w'Imana, I'm a child of God, wambyariye mu bise binyabihanga. that you gave us Igihe bagucumitaga inkota mu rubavu, when they are piercing amazi n'amaraso bimeneka, all the blood, aho niho nagiye mpinduka icyaremwe gisha. Ndagushimiye, warakoze. thank you.
kungira icyaremwe for gishya. making me a new creature. Nanjye mpisemo I've also decided kukwiha wese, to devote myself to you. kuganzwa n'ubushake bwawe, I surrender so you may take control by your will no kuyoborwa n'ijambo and ryawe. being led by your word. Mwami Yesu, Jesus Christ. ubu butsinzi bwanjye kuri iyi Pasika, Victory on this Pascha. unyereke ubutabazi bwawe kuri iyi Pasika, Your victory on this Easter. urwanirire kuri iyi Pasika, Fight for me on this Easter. uzure ibyanjye byapfuye kuri Pasika, Everything that was dead. usubize ubuzima aho bwavuye kuri iyi Pasika. That was dead on Easter. Mwami wanjye, My Lord, unyishyurire amadeni ya, pay my debts. kuko ikiruta amadeni y'amafaranga warakishe. Because you paid what is more than debt of mine. Ijambo ryo rirambwira, Your word tells me, ubwo waduhaye Kristo, as you gave us Christ, wabuzwa n'iki kumuduhana n'ibindi how byose? much more can you give us with Niyo it? mpamvu ndi imbere yawe That's why I'm before you. Mwami, n'ibindi bituma mboroga ndira, That makes me more unyemere kuri iyi Pasika you let me on this bihinduka umugabane wanjye. May it become my Tangira uvugane n'Imana akanya gato. Legede broska tabarabaga zende, jegede balabaga zota bababa zende, lembraga deze dogahanda bababa zende. Mwami, nongeye kuza imbere y'amaso hawe akanya nkaka, ndagushimira uwo musaraba, aho wikoreye amakuba yacu, ibyaha byacu, imivumo ya igisuzuguro cyacu, ubuswa bwacu, ubwenge buke bwacu, inyatsi zacu, ubukene bwa Yesu. Ragade broza dabalabagazota, jelegede brogoza gade balabagazo, ragade le malama ramagazendele le brodo. Data, turi imbere yawe, ureke ijambo ryo ridusohozeho, buri nama yose iducurira ibibi. Data, wibemo, data uyibemo, ubigenze uko wabigenjeje mu nama y'abatambyi abatambyi hamwe n'umutambyi mukuru n'abafarisayo. Mana, ureke gushaka kwawe kugomeze gusohore kuri nje. Mana, gushaka kwawe ariko kuvugirwayo, kandi ubategere mu buriganya bwabo. Umanura umutabazi ku buzima bwanjye no ku muryango wanjye. Undengere Yesu, unyinjize muri destiny yawe, utugirire neza Kristo. Umurwayi uri hano umukize, imbohe uri hano ibohore, uwarubabaye atabarwe. Lagadabalabagazota, regede broza dababababaza, kubw'imbaraga z'umusaraba. Reka ibicaniro by'abazimu bitata, ibicaniro by'abarozi bitata, ibicaniro by'ibaga bisenya, bidaniza, biremere. Lagadabarabagazota, jegedegedegedegedegede, brogodegedegedegede, ragadebalabagazota, brogoderebarabagazendelele brodo, jagadebalabagazota, lebababababababa, rababababababa, regede brogozagadele babababa, lagarabagazota, jegedegede borabagazene, lembradamantere barabagaze, jegede balabagazo, lagade borabagazendelele brodo. Rababababababa, rababababababa, regede broza dabababaze, legede balamagazota, jadabalabagazendelele brodo. Rababababababa, regede broza dabababazen, jegede balabagazota, legere bragazota bababazen. Mwami, ndahamagara ubutabazi bwawe. Mwami, ndahamagara ubutabazi bwawe. Mwami, ndahamagara ubutabazi bwawe. Mwami, ndahamagara guhemuka, kugendererwa, gutabarwa, jegede bragazota, komorwa, gusanwa, lebrazota bababazendelele mbrodo. Shima Yesu, shimwa Mwuka Wera, tuguhaye icyubahiro. Ndakuragiza ubwoko bwawe, ndasengera umurwayi ngo umukize Mwami, imbohe hagati yacu ibohore. Mana, uwari uremerewe aruhuke, uwari mu ntambara zihagarare, agira ubutsinzi hejuru yazo. Yesu,
natuye umugisha ku I bwoko speak a bwawe, blessing upon your kugirirwa people. neza The n'imbabazi goodness and mercy byome kuri buri be muntu, upon them all. ishimwe n'ikuzo Your glory and good bigarukire wowe come gusa, back to you, Lord. mu izina rya In the Yesu. name of Jesus Hallelujah. Christ. Amen. ndabinginga torero mu mwundire umusaraba, I beseech you, tujye church, twirata love umusaraba the nka cross. Pawulo. May you be pleased Aravuga with ngo the nta cross. kindi nirata uretse There's umusaraba. nothing that I boast Reka in twirate the cross. umusaraba. May we be boastful of Oh the haleluya. cross. Amen. Yesu abaha umugisha. May God bless you. Ejo tuzaba turi hano We'll be here tomorrow ku wa gatanu. on Friday. N'ejo ndatekereza ku wa gatanu tuzasengera abantu. Tomorrow we're going to N'ejo nabwo even tomorrow we're going uko to pray umwuka for burazaba the sick tuyobora, as the Spirit ariko leads. dusengera ku cyabonetse Nyabiha. But praying for what happened at Ejo Golgotha. nzavuga icyabonetseyo. Tomorrow I'll say what we obtained. Ubu navugaga gusa ku mumaro I was just talking about the importance n'icyo umusaraba uvuze kuri twe. and what the cross means to us. Turavuze ngo icya mbere utwibutsa We say that it reminds us imibabaro, the pain. icya kabiri turavuga ngo umusaraba We say that the cross niryo kosa Satani yakoze, is the greatest mistake the tuzahora devil committed. tumwivugaho We hejuru. shall be against him. Icya gatatu The third, hari umuntu ninde wundi unyibutsa icya who gatatu, else can remind me? ariko mwanyibutsa Someone remind icya me. gatatu The third. ni lieu de rendez-vous. Amen. Hallelujah. Icya nyuma tuvuze ko ariho tugabanira ibyacu. That's where we get our portion. Ejo tuzavuga ibyo tubonera ku musaraba, Tomorrow I'll say what ibyabonetse. we got at the cross. Ntabwo twabivuga ngo tubirangize We ibyabonetse, cannot say everything that we nzabivuga got. mu ncamake. We'll say them in brief. Hari ibintu byabonetse, They are things that we got. biri muntu ngo hari ibintu byabonetse, There are things that we obtained from the cross. hari inyungu nyinshi ku musaraba. There's a lot of gain at the cross. Nzavuga ibyabonetse, I'll tell you what we get. nzasobanura n'uburyo tubibona, And I'll explain how we get them. Amen. uburyo tubibona, How we get them. igiciro cyo kubibona. The price to get it. Yesu to get abaho them. igiciro gikomeye cyaratanzwe, The heavy price that is required ariko was given. hari icya shipping. But there is shipping. How do you move? Yarabirangiye bibitse muri stock, It is kept in kubivana muri stock bikagera kwa Jeff. removing from the stock to Jeff. Aho niho nzavuga ejo. That is where I'll. Yesu akumera umugisha, May Jesus duhoberane, bless you. Hug your neighbor. twirata umusaraba mu izina rya Yesu.